Bula. Gue minuni mereka untuk teletak na orang ng Bula FM namun 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Nisa mulu benaka. Sa ko ongo na Vakaleleka ni nonday tukutuku na mbungi ndinday. Sa oti ongo na kapani singa ni bendingi na mata ni tu Amerika. Ia siang ni tiku endo ni bandei. Se odei esa nanganga mena taura ni tutu ni presidenti. Era rarauta sa Vakaleleka bunga na leuni bonua na wasi loma na kenan do song na wai ka siang ni rando pasalata kirawai liu. Era sotaba tigo Vakaleleka na lengongo na leuni bonua tadirua Sakoda Newtown Cunningham kay Samambula kaya to tigo Vakaleleka na mbongi kaya nduan na leuni bonua o sa ni balati tokalau bere ni pa kaya sa ni besinga na lengongo tukuna ni bunga na ngauna era sando bewa setaka na wai ni ngunu kay na bekandra era wai tiko ena be bonua teleso esuba na tamban ni bola tuku na FBC News esa ba kauta so na batataro kina tambana ni wai na tikinongo kasi wara itiko men na so mi mai ono sanga bulu keda na itamba na CCTV cameras may bagadomba ribo kornibuli na Mahatma Gandhi High School Nambua Suba ngone tubu en buto bata na songo na Gujarat Education Society salamuretigo na kiana maindola talitunga endua na itamba balebo ni kornibuli katigo na kiana isau bagilabo na $5 million kana presidente ni songo nimbiu na itamba na kiana pambimbi tagitunga na non ratango magina ngoni buli kai tambongo na bibu ko balebo na rabi kinengito sati ko na tubu ni mata timi ni na siri menando na mata ningito bo kakokoa mertono bredora na buku ni semifinala ni Skipper Cup ni mataka na tasiri na bingen rabutigo kina timi ni nanronga kaya nandaw ni biba tabulidi o ilay tiya tu isese nindi na nirto ban ruka baka ruwa na timi ni nanronga iya siyang nirto na pakalwele na tikinongo kaya tu isese niyongo nangito bo kasiyang nirto na pakararabi kine ruwa nanganga sa oti tukune nindua na non rato ngone kanama kimena pakasakiti na non napakaitabi waya o buate karawalebu netasire na bengen rabu ke inanronga rara na ratu tokambau tulno kaloko kabi ni mataka may dabekir na Vakaleleka ni noanday tukutuku na kiana ikuri rano na sema na siseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni Vakaleleka. Untuk toka leo na be series wa na Bula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR.